toi whamalo atu I lau whawhonga anga ia whamalo lua atu whainai tatou oi lunga o le tatou Facebook ma le tatou YouTube ia le sa whapeona motusi atu tatou tautua ia e nawa toi awina atu le vaenga lona lua ia whamalo atu ai e lewa vai atu I Timaru I la loi I le motu I saute ia nai I le street ia po na I tata I Timaru wa awa whaitau fia ma sina taluna latou vaia ia latou swa vai fo ile le sa le paipa fele pe lanu ia pe lanu pe tau pala mai ia le lanu swa vai ia onisio I latou ia mau I Timaru fai mai ua lo latou ripotia mai wa matau na pe manongi fo ile swa vai le sa le paipa si tu low ia le foi lai mai fa fautuanga ia fa pupuna lava ia tatou vai ai le tau mafaina ia o te ilo foi te leo tono o tatou ainga ia e te le lava ina fautua ina ole pe e pese lava silo matuai ia so uma fa puna le vai ia leo na fa tau mai fanu fangu vai foi ele mai le ile fale o loa ia ai pe ole te loa tatou lava ia tina matama matutua pe e tau napa lava ile fa puna ino vai tau mafa tatou lai I Samoa tatou mafau fo I Samoa ia pole ale le palapala soa vai ia e pe e tate tamo e tai le paipa fo ilea ia pe tu fa pe la lota ni mata ata inu ai hei ma se mai ia le vasa o mai ia ma lo lava o ana nafi la solua se fulu le sa amata iona mafaiona maua ia fai ungo suenga fo ilea nai whanau ia vasenga sfutolu le pole na suena le NCEA ma vasenga sfulua mana ia vava ai atu fo I nisi fo I wa mawhaiona whamanu ina fo ia suenga nai whanau ia whamalo atu congratulations ia lato malava ua maua ia whai ungo lato suenga mwai umanuia ia mahalo le tau iwi le tau sanga lato la manatua la e mawhai o le aso lua sfulu limo Februari ia le whaangatai le ona mantua te alu e toe pe mwhai e te mana au toe review pe mana au toe ave lau pepa e toe tongi pe po sa o le tongi o lau pepa ia o la wā mai lewa noa e se ia o atu le aso lua sfulu limo Februari ia whaangatai ia na mwhai ona whaia review o pepa suenga nai tatou alo whanau ia na sue I le suenga fo ile skola sipi a New Zealand ia o tau le whatoa maua ia le result ia pe whatoa maua ia whai ungo suenga I le aso se fulu Februari ia an whai leona review ia se ia o atu I le aso whao mati mana ia tele ia la tau fo ilea ia whapea fo ilea maua lau suenga ia ele I whaamanuia ina ia ili ngata I naa toi oso pele la toi tama whai a tili lewa a matalia le istau sanga fau lua fe lua sfuru ma le lua ia au te ilua foi ia staimi foi oi luma ia ma whai ona toi wha au ia le pokala me tupulanga tala vau ia tato toi tala noa foi la ia mali tuanga ia mari po ha foi ni mea fau ale a ma whai ona fisosoani atua ia ma whai ona tau fisosoani mai foi I le whaale I nor pokala me tupulanga tala vau mo alum whanau alo fatia fia whaangia I tui whasina ia vai li whamai lewa maasani le inu I le vai eli I apolima I le mawala vai sengase ai sa awa e vai fo I sono nuu ia o mātou vai vai e ta o le vai leo matau manu ia e foi la le si vai so ala le vai ta ile ma le vai foi le vai e inu ai e foi le tele la ta e o aso vai mai ai ar mana ia foi le ia ale utato mai nei atu no ia o fa tau la vale vai e ta mafa ia ka kungi vai foi e lus ful fa le ma o fa le o loa ia tato sa mo sa le ia e se asa e fa longo sa mo fa me lo batua e o fa punga vai ai tatalu atu aigu ia pere paipa wa talo tangi no tangi le tane fo ile ale sia inga le fatali le vai timu
ia altanen ia ai lo fatu po kalame ia tatu tsalia lea uli ia ai mau ai lava le mea nga ioe moni lele fautuanga ia toi tau mawhai mai ia na ialom whanau ia o whapeo na le whamania ina fo tau mawhai lea tau sanga o tuana ia le o toi amatalia le tau sanga a mata tau amatanga whamai toi ina fo ile ia pa alfana le amatanga le tau sanga alulo awani e whaatali se ila tai suenga ai watu nei tatou whawhiwhianga sui whiwhilo ia mai le susunga ia mautu atasi ia mamatalina sa outu ese lo wata o aina wa etu ese ina lo nata ni auli. Sa unofo se la se uli Faita anga whapea imoni Tonu asona Tuleva ai alela Na uli ona mapatika lapo Talo siya emisia maya Loani ie beba fan Na esu ya Sautu ese loata Maolu tangi anava Taupa angalo ya oe amalia Malesi tangata Sautu ese loata Maolu tangi anava Taupa angalo ya oe amalia Malesi tangata Sa ubibi atule fale tunalo Delecta maya nilo ayawo Na o iitile leta mai Eyai le pomai Sa ufiwe tatali oe Famalula ufatwele moe
toi whamalo atu ia ai ea foi. O ia nisi o tatou, to tele nei tatou wumpa anga i whaasoa mai lunga o tatou ala ata ia po tatou Facebook mali YouTube. Le ea foi, e mwhaiona fiso o tae mai ia latou, ia manatu malatou finangalo i vai taf, i le vaile sa o whaasoa atua i le vaile inu i Samoa. Pe o apolima le vai atu lea e whaimai e mānai ai o le vai eli nai na. Lea lai whaasoa mai li si tatou wō lea. Whaimai po le alo na fia au le lei i aso ia e alo lava e aso vai mai le vai an lato nu. Mana ia ai le fwoi vai atu lea maa futa mai ia si tatou wō le i Timaru. Ia wa Timaru le sa wai le tatou news lea i vai e fwoi le pe walanu. Ia lai whaimai ia Nick. Mo maasani a tata Timaru. I le landu, i le tauma whaino le vai, ai landu i le loia lato. Ia maa lo lava, ia whapuna le tatou vai inu ai ia. E sa maana ia i o atawa aini e tanu whono fwoi tua, fwoi ni mea sa o wolai. Isi o matonu i vau vai. Ia ea fwoi. E tele lava no tawa ai nai i tinala i o e asu vai, e o malatou paelo e amo lava i lunga o latou tau au si tu lo. Ia e alu le solo ga itai ia. Ia le ratanga mea i o matou fo aso ia. Ia e se asea e whaifai le mapea tu le pai la o ulia i tuai a matou. Ia vai atu mape wa ho le solo a ai fia ia lau na i tinafo i o to a tele le vai a. Ia leo atu whaila i asu vai mai. Ia asama wani mai la ia ola nei tamaiti. I asu vai mai. Tate vai atu ai e amo mai ni paelo. E amo le amo ia paelo. Tofulu mama tua mar paelo. Ai whaile. Tu sai o atu iuta le whale no foi. Moto i titi awhat paelo e masa asa a whaile o wala. Isa vani anga inua lea inga. I tate no whono whomo tawa ai whaile ta nufa foi ai. I le olanga fo i sa tatou o mai ia a tai bilane ai o toa masau o suor pai tuai vai mele ai ia nai mafaufonga ia po tau i fo i tatou mafaufau nai tatou o i whaasoa mai whaftai fo i le whaasoa mai e ala i tatou mta upu ia o mafua fo i tala no ai ono o Timaru ma latou vaile e pe ia parapala ia tatou ana awale le tau mawhaina. Ia e vatu tatou whawhiwhianga su i whiwhiloi Mr. T. Ia malipese beautiful Samoa tatou toi mawhauwhau ai Samoa. Ia manulele i whaia mali tautua ta sesari tu lai tolu tatou titi ta avale fo i Samoa.
se fau tuanga le nei mo o e la samone fa avai pe o ile tua mo o e ana mua lau fa alo alo umau malau wana no i tu mau alo fa so se tasi lau fu ana i au umau matango pie mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na matango pie mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na matango pie mai lula lele susulu mai ya i tane wa ave o e fai ma o se na Hallo. Oile sang no fa mon mole. Hani ea. O fiu lo tau ma fai. Sa siliai. Pe ana o le fa na mai. Le ano ai. O le ana ua la fo mai. E lo ainga. Ya te au. Le po mai. Hani ea. Ua lo tau ma fai. Tere salau pele. O le ale fale belave utu. Sa siliai. Pe ana o le whanau mai. Teresa, se tau mai po le ale whana bila reo tuku. Le ano ai. O le anga ua la fo mai. E lo ai. Ia te au. Le po mai. Tau mai. Wai wana upu e se ia te au. O lo tina. Waia sau noa mai. Teresa, ua whai atu alo tina ia te oi. Ua mai mau oe ia te au. O lea ea le pongai. E ai Teresa, e tusa langa i le sono muli le ulo whai atu oi. Awe lo ufa tue. Ua tui a ua tina. E lo ainga. Ai le ai Sa sala Teresa la ele O te ofo ya te oe a wha malo ya te la Ua o wiloa E fai Lo ai ngā Le ai Teresa Ua lewa na mate te amale whiwhingi le anga le na Ua o se se I lo une Le ngala malama Se awe te whapena O te alofa pea ya te oe Lo wha moe moenga Sa au ma fau fau i ai Ua leaunga Ua masa Le puwai Ua o iloa E fai Lo ai ngā Fai atu foi ua lewa na pale wa alfafine le ngā Ua o se se I lo une Le mala malama Sunga Se awe te whapena O te alofa Lo wha moe moenga Sa au ma fau fau i ai Teresa la pele Ua leaunga Ua masa O te fia fifi Le puwai
ai atu a tangia Erika ma oe le pese le fatoa o mātu. I oi mawhauwhau ai i e whamai manatu ai ni ona se. E tau te ilo manatu a le pese lea Manatu ale pese lea i Samoa i le pokalame fo i lea le sau i la uli le leitio i le talo whawhamo o le ewa lau whamalu te manatua o tasiria pese sa numero mo muai le te vili atu pese whatulanga ina te vili atu pālota po le alau le pese te mana whatulanga le tulanga mo muai ia tasiria pese o le whatunga le sunga ia misiluki sua ia pese le telefoni ai oe mana ia whaasoa whawhitai lava si o tatou wō lea le whaasoa mai lava ia whaatusa fo ia vai tawhi sa mua ma swimming pool si nei atu nu ia o tatou sa mua a mawa swimming pool ia o le vai tawhi fo ia nu o le vai ana nu ia o nei ia matua whau masoloi ia swimming pool i nei atu nu ia ia ai foi lungo pe te whailangi lungo on Facebook ma lungo on Instagram ia e tele o vahenga foi le tau whaavalea o le vai aso lal nei uma le al vai aso le o te amal vai aso nei te vai atu ai lava ia post foi e tu ilunga ale tu sa mo me ia de tau o scams e tu ilunga tau TV ma le warehouse tu la ilunga pe whaato sina mai tangata tu ilunga ata ia o TV tu sai e piki o pola le size TV te mana awai ai tolu tala el TV e tele la tangata foi le o pe boto sina foi le ia ai e ga wai la tupe ia au faiga ia le di faiga ile se faiga faile le di bia body e mo e te vai atu mai tolu tala ai alula e te kiliki lunga le link ia whaatu uma le o lo wigoa po lo swafa ia o lo tuatusi ia ai ile bebulbuli ala e whai mai ai e tu atu le numero lau card po lau FPOS card e ave ese e la le tolu tala ave ese wale tau le e afoi e ave ese tolu tala e ave ese wale tau e ship e boboli atu ai le TV ia ai mana ia watu whawhautuanga la tunu le ai le e te wa ai fo ilunga le page ala no limit ia scams uma me ia nei te iwa fo magawa tu ai tatou tupe le whatu a matal tau sanga a wa watu numero lau card ia bawa no malawa noa a tamaleanga ia ese tupe mai lau card o au tele popole lau card a wa lai o lau card ili se mea waenga le mwhaina whai lau card ia ai ona se vai polar po kalame leo fa ngasolo mai chamo jam mal pese tama mai Samoa tama mai Samoa say your best my failoa lo manda la fia tele na malaga mai le valele tama mai Samoa say your best my failoa Ramanda la fia tele, now malaga mai le valele. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Open your heart, it's so much better than being down. Open your mind, let your love shine all round and round. Watalo fatu Samoa, say yo pesa mafailoa. Jamo demo titio ai Aotearoa. Lamana lau fia tele, lau malaga mai le valele. Asi mai Samoa lau watu pele. Oh my la ia, say tato fia. Ele ni umaole lua fito sanga. Oh my la ia, say tato fia. Ele ni umaole lua fito sanga. Solo anele taulanga si o mio ile samete wata Samoa numero si o ile Pacifica la wana la fia tele no malama mai ile valele asi mai Samoa la watu no pele oh my la ia say tato fia ele mele ni umaole lua fita usanga
time, all round and round. Ia o le whaafifianga, ia pe o le pese tū, wa ui le whaitotoa, ia mai le Eva Band, ia ai o lo toi usuina mai e Dela, ia ma le tamaita ia langi, ia e whaafifia toi fo i le nifo i wahainga o le awa uli, lo whatu faltua whenga ia i sila, whaftai le mafuta mai, lo whatu fo i tā hine ha moa, ma lo le soifua, lo watu e sita sua, ia malana mana mea ia stufu sione le mafuta mai ia i le lapa povi i fale alili. Taimi nei o lo whapeona matamata atu ai fo i
Matamatatu fo I lua fo penga tawailangi ia leo lo fa peona mai fo ini tala fo I long puiri I malo la tunu ia o le taimi nei o lo fa nga solo atu ia ta avale a tangata fo ia a mesa lava nai tangata tonga ia nei I Aukilani ia ave la to fa momoli ia po la to vai fo ile so soni me tau mea ai leo lo fa ia I le falta alo fo ile Mount Smart Stadium I Aukilani ia leo lo mafaiona tu atu ia fa momoli ia pe so soni foi o nei lama le aso ataea o le tatala I le tulaiva se ia pa ia le tulaiva le fiafi ia e mawhaiona e susua tuai e watu ia le lava se vaenga fo ile te whaiona e fisosoani ai na fo ia tele fo ia lua pena te whailangi na e tele ia fisosoani tupe pe whaiona e to nei tai ia ai o vaenga la ia lea e pe e wha mua lava me o lo mana o mia vave I le taimine I tutono o nai tato uso I tonga ia pe o lea laisa tanga laisa ia o me ai apa po apa canned meat ia o le vai po whang vai ia o maa moli wila ia mamoli wila ia o tele taimine I tonga o lo wha pe ono motu sia ele tisi ia mana ia e pe hafso sone wa o teilo to tele foi tato a inga Samoa e foi lea e afa tonga ia pe fai poipo tu fo ia tina pol tama ia I se tata tonga ia leo ia foi la to a inga lo mafatia ai talua ile ia tsunami ia fa pe foi mo mule sa tu foi tonga ia vai aso talwai ia ai nei talana e long pui ali la valta to tu I nei tala lo fa pe ona ai atwai lungo penga tfailangi ia ai o le taimi nei o le musika lava e le pese le fia vatu ia o le pese le ia o le pese al tu alofa ia lulu malon tamasi tatu fa longo foi ma tau fa fonga ia pola festa tala no nga lulu malon tamai le ia oli Telefonia le tele, loya emusu
a maua. Ia, oe wa aila le toa tele o lulu io. E wa ai atu ai. Ia tina ia rika ma oe wha longo oe tasi le whainga oe ia. Wha mai tasi maua o ma o tau atal tae au la songa fua. Ma alo ia nai pesepesenga na ia. Te ro pese ia o nai whātunga tu wai lava ia o te lo e fia fo nei tātou ta mama tina mātutua. Ia awai uma fo i tātu fo i la ia o le pese ia. Po le ale mea no o ia ile ainga o lulu malon to lua ma ia malana ava ia vela le fatu a o mai ia le wainga ia fia na o whamatala tona le la le fia lava e o e aso vai mai tai le mato le vaina mato no i le mato manu e mai ia o seka sua ia o stufu ia lo vainga mai e fia e o fai mo lato le vainga le tai ai te lola le vainga ia a whaasa to ina nau i tai le vai le aso sa. Ai oa, ai so la, ai mana tua la. A fo e mi tangata le vai na le ta ele le vai tafi. E no le lei al to ina malu matua sa ta ele le vai i le lano le pa ua. Whilea wa pe e uli e fo ilea le pa au se tu lo. Ia pe a omion ta ele le vai ia. Ana o mai ia. Lo fo ila le afo to ina yaso ia a le ole fusi pa au ia po le hamol pātua se tu lo le ele alo fo ia le tato whamatalanga ia le video la po le ata le lungo le Facebook taimi nei te le ani tangata o le TikTok wa fai le TikTok ale tangata i Samoa ia wa file wa share solo tangata lungo le Facebook o le toi ina o la no malana fusi pau la e fue ia lana whanau tamai to alua ai fuela i patua ia whaalonga tual o te tui ina a o taimi lotu o le lotu tu sa o le lotu la ea leina o te tui ina pole mea na o ia lau la iti a ta whawhao ai tuai atu le taimi o le lotu ia ai lo fuspa aua e toa te le o tangata fo ilea whaasoa ai lungo le video lea ale tamalea mana tua ile fasingo o tātou i aso ia e mawhaina so ta e fo ile fina ngalo tangata i lungo fo o penga te whailangi. Ia ono fo ile mea tatou umai ia o nea tunu ia o whaasa ia o tulafono fo ia nea tunu tangal fasi e sali lua ali hats lilo mai ava ma lo mai lau a fionga nea uli ia o aver sasa to ina malo matua ia so ia leo tatou manui ia te ilo ele ai ma se o tatou ele i fasi e tama mo tina ia so ia tama fo ilea tu sala stama io wola lai tu toe ala fe mai oma ala no fasi o le alofa ala pistama io la lai tu toe ia we e te ola ia na mafo ila ia e alu ile tina ola inga ia tano fo ilea lo matua ia toe ka muta o mau o patapata na ia te usu foi la ia pe ia le semen tupu la so ai leo tatou tatanoa foi ia ona foi o mea o le tutupu le taimi nei ia tono tatou aiga ia e o te iloa taimi nei ia tatou ia nei atunu ia ua sa le sasa ia wa foi ia e sasa lo tamaiti nei ia latu fai ia o atu i le aonga ia ripoti foi le aonga ia po fai aonga ia wae e matua i
ta'u e palalangi pe ta'u nei atunu o le child abuse. Ia o tātou Samoa. Le ai e a foi por whaatonu. O tasa whaatonu whameil toi ina ia. So ia lo whātu le usa ia pua. So ane na whaatali ia. Ma lo lava ia taitonu foi wa maua se taitonu wa maua tu ia ungo so enga nei whanau. Foi I le tausanga o tuanai. Le na amata out mai ana nafi results. Ia le la alwatu foi le tausanga ia manuia te le whapea foi le whafonga mai le whana witi tono a inga taimine o te loa le toa tele la tau le iwa o le whale o nana ia por whale o papa ia le oro tausita mai silo matua masito ina nei aso ai o matua whainga luenga ia whamanuia tu tau malolonga o toi whai nei vai aso o le a onga a mata tele o a onga a mata ia le e toi amata lia vai aso fou. Vai aso fou nei le long weekend tatou I Wellington ia wa tatou aso malolo Wellington la songa fua ia ai nisi wa onga I la solua ia al tele lava o primary schools ia makolisi ia le fatu a ia ili afi puari alo fatu I le tailo au ia lo fatu mo o Normanland ia silwa whanau I nai Palmerston North. Tatua narwha ama ia wale whanongo atu pe ia wa mause case ia outou. Ia se tatua whanongo longo la pole astana noa ngā lulu. Ia masiona toa lua ari. Erika Maoe. Tu si mai tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe vai a so lea sa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela tu I tu pela a oni usila o le lava Ana ya lo wata mai wa pa ai loa ai pa to ko ya ma tua na ma tu pa pa ai le no ko ala utama isamoa nana o ma ve umata me alma le tivi vire ama mala kusa aisa e o iula mai pura ve umale ai masatala ana yelo musu e fai ngalu engo ai fa atu ilo angata ola ola mona fai ola ule lava ai ono lo fa yo matua Ita so o mai e au matua I let my fau o I le matana Na ta whai poi pole ai o se lea Ja I le mama Te le ma fau o I lo walo pa Nau au mai ai o I ni usila Manu whakapene o whai mā polo ngā o i salo
Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua Ia nā, ia o tō whaafonga la, ia vai, pi au umale o vai, ngai e mafuta mai nunga Facebook ia lulu. Ali, alo whātu Makerita, ma nano alo whātu Naito Sala Schuster, e whaira stato wole mafuta mai Amerika Samoa. Alo whātu tu loto e lise whātonu. Ia, le mafuta mai utu lei I Amerika Samoa, ma lo lava. Tangatala nei, taimi nei, lawa, tatala lato apa wahu hoilea, ai na ila e whaali futaloa oka. Oka semana, ia a te rova enga le mafuta mai Samoa, le ia esita. Le whalewa vela lato o le umu, ia e tau, ia sais tu, ia ma le luau voila, ia e le luau ofula, a luau ulo. Tamana lawa halu, ia ulia lawa enga, ia mātou I nei ia I le ia tātou le ana pongi o le ana pongi mātou I nei las wharai le whatuatu ai ala songa fua alo whātu ai mana ia I stala le mana ia fo e lono pui le ila tunu e isi tamai tai lea se furu iwa tau sanga na o ia lea wa avea ma whatuina le matatia o avea matamai tai la I titi I le lalolangi. Ia, e mawa mawhai o na alu to atasi na ona ia to so ia e pai late. Ia, e mawhai o na alu to atasi na ona ia fo ilea I le vaalele ia po tamai vaalele fo ia le ta o Baby Jets. Ia, le safa peo na amata na alu ia o le swafo mai tai lea o Zara. Zara e sfulu iwa on tausanga. Na matau na ese ile aso se fulu valu au kuso. Na mata ilana whainga malanga na ia. Sfulu valu au kuso le tausanga tua nai. A mata na alu ai alu na ia rwa lili. Na afe I alu I North ma South America. Ia alu lei Alaska. Alu I Asia. Ai alu lama na ia. Alu I South Asia. Ia po Asia I Saute. O atua I Europa, I se vaenga o latu Europa. Ia, lea la whatoa land, ia pe whatoa tūlau ili aso lulu a tātou. Ai land I Belgium, ia vai la matua o ka 5 lua ia nations, ia po pitonu ufo ilea na alu matu wai. Ia, ai pe wa avea ia ma fo ilea matanga pailate la I titi e alu na ia wau te ilua tele la watangata e o ama o malato soa pailate ia pe o ama o malpasese ia pe tamai taile sfulu iwa tausanga mana ia foi ia lana ia wa pipi foi lana ia I ngua whaamawina ia I tala whasorpito ia o laulangi mana ia I oe whai mai I oe lali whaasa o mai whameli tato wole mafuta mai Amerika Samoa e sao o lawa o tausami ia le tuna ai whamei o tausami so o fo ila patuna ia lato ia mātou I nei e maua le wahu ia mātou I nei ai e le o wahu e sao mai Amerika e wahu e whatau ia mātou I Dairies e maua I nei ia ai e le te taina tutu sama wahu le sao mai I le tau company fo I le Starkist malo whamalo atu I la tolo mafuta mai tono whalwhainga ruenga ia wale tau mamau foi ai foi pe whamai aina tonga ruenga ua toi sfulu walu minute o Natalia o le itulai lua awana ingalo le itulai tolu ia tautua mai ai le sunga ia ta sisa lem Sam ia o le suile o le tatou ofisa fasala lau ia leolo o tautua mai le tatou studio I Samoa ia malana por kalame maasani ia o fati iti inga o tatou ta avale te leo pitonu ule la ave fo tatou e ta sisa mana ia ava pea le fo ile tele ia o isavai mana ia o videos ia po
ata fo ili a tautua tasisa mai Samoa sa nai lungo le tatou YouTube e po tatou ala ata. I e mwhaiuna e alu e matamata ai. O a foi tere i o isa vai. Ai o tamatamata tua i le tautua tasisa whaasolonga o lana me po e ata i isa vai. Pe i ala tatiti e tono ta awale lai alu i tasisa pe a ai awana i ngalo mana tua a e fia fsosoani tatu tautua i e whaasoa atu tatou lives, whaasoa atu tatou Facebook page. Ia awana i ngalo na e tanga o omid whaamau bubu ia pole whaamau le subscribe. Ia pau wana e le alu i sautupe i e te lango mai ai i le tatou tautua. Pacific Love Band ma le pese Eva mai le Pacific Love. Ia o e whamai ia Hans linu mai awa e le leifo ile na e toi langa i fo lunga ia lana lai sene ave helicopter tamalea se tamalaya i le mawhai ana alua ai le aveltina le ainga ani Hans. Sole, sumai, se o me tato wo, tato te le Pacific Love, e fa mai on po, le apatuna e le lolo, e te le mai fo iai, eva iai fa te ai no vai vai, ia ti, tais, tia, seka, pisa, musica te fia fiai. Sauma mai lau panga, fa manga iai lau e manga, e uma ole polua koe fo ia, kufusi oe fa ama fanga, yeah, ale ai fo i ole ngā, kung isaw kasi mga fanga, fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say maya, sing fun, say pamalo sino vai, make it kasi, make it was sole, say 544, fai o lima, fai o vai, bea e na malawai, e ese malo musica, e te vai pa maya, ya ti, tais, tia, seka, pisa, musica te fia fiai. Sauma mai lau panga, fa manga ya i lau e manga, e uma ole polua koe foi e kufusi oe fa ama fanga, yeah, ale ai foi ole ngā, isau kasi mga fanga, fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Sauma mai lau panga, fa manga iai lau e manga, e uma ole polua koe foi e kufusi oe fa ama fanga, yeah, ale ai foi ole ngā, kung isau kasi mga fanga, fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah, and move your body side to side, yeah, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down.
vai pe au le vai ngalo tu. Ia e tu mau sungai le ami o tonu. Tau mamau masiva ma pale apa. Ina de ia pa ua tuai i le angasala. Na olo masusu mai whami whangi isu. Ai le ilo o le masusu o le aitu. Tau nu mai, o sui lau ai, no mo mukuka. E karpatu ai, na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu whasau ai. Ele i marsani ai. Upu o silo matua masito e aina. Sunga i e lupa mai le ainga. Sa ili le lei sau whai moi ponga. Se tamana whamau le lei ai le usi opa. Na ulo masusu mai tari tani iyo. A ole pusi ai moa si awa mio. Tau nu mai, o sui lau bangai, no mo mukuka. E karpatu ai, na ole happy, party every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu whasau ai. Ele i marsani ai. Ona i upu tau mamba e sito e aina. Sunga toanga e whalongolongo musika. Pape lako mai ni am siti. Paa tau mai mani DVD. O tu peonga e alu i le whatau pese. Toanga e alu e vai i a Mikaele. Tau nu mai, tau lo se i ai, no mo mukuka. Sa e patu ai, alu e siva, siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu pese sau ai. Whamasani ai. Tau nu mai, tau lo se i ai, no mo mukuka. Sa e patu ai, alu e siva, siva every time. Ha ha ha. Ole ke mai, walu pese sau ai. Whamasani ai. Whawhiwhianga ia mai le sunga ia polwhitalanga ia Asuao Felice Mikaele ia mai le pese no mo mukuka a la tātou ie e nofui nei a i tangata e WFP whatoa na le toru maasina e sawa i nei a lotu i Samoa wale mwhaintoe halu le mukuka a ai longa e whapena nisi o le tātou pāanga te rope fias ful tausanga e te alua i New Zealand, pe te alua Australia, pe te alua i Amerika, ia o te ilua e te alua atua i Samoa i le mawhaiona ngano le valunga o le popo, te tauino le niu, o le valunga o le talo. Ia, na e whatatau mai le pesena Felice Mikaele, no mo mukuka, ia whamalo atu ai, ia i le nei fwoi vaenga o le awa uli, o toi vanu minute o na tāle o le lua, vave te le alua le taimia, e le umia na natuli le aso ia ai uma, ia vave fwoi nei tau sanga, le o tatou tu lata tu fwoi le whaai unga o Januari, aso luas fultasi nei o Januari, ia o na tatou vavai fwoi le ia Februari, ia ma tatou atu e al tatou savalinga nei tau sanga. Mawai atu fo i telefonu o penga te whailangi. Ana leila, le sa whapea fo i ona tumu ia le au protest, ia po le au whaisolo te te lea. Le vaenga fo i lea le whaiwhi au lea o Brian Tamaki. Ia le whapea ona lokaina, ia
la e tumutumu i fafoifo o pā o le falpuipui i popoto ese i Mount Eden i Aukilani ia a o le vavai atu e fatoa mawhaiona whaiasi sifufuanga i a tamaki i le aso luas fulufito Januari ia ona le asa whapeona le talia ina e whamasinoa ia lana a pidi lea ia mawas e pimwhaina pe o mai tua ia ai te roto le te vavai atu fo te lofo ia e alulu o le Facebook ia lua upenga te whailangi whiona e mai moai ia i le toa te leo i lato lea sa whapeona tutu i whafoma ma lato lau papa ia whailato winga fo i lea e te te o le au lango lea a tamaki ia po tangata fo i lea e whatu ese ia i whainga tui. Whainga tui ia manatua o le vai aso nei lea sa ma whaiona a mata i ona whaia ia tui pui o le whanau witi, whanau 5 tausanga anga i le sfultasi tausanga ia whapea lewa ia wa saudi lau walo ia maua e saudi e ave ia lau whanau ia po na i o walo foi ia e tāua i o le whainga o tui ia manatua ia o lau lava ia a whiriwhilinga ia a o le tautua al sifonga lau mua ia mātau te lango mālosi ia i tui ia tui pui or koviti manu lewa e le i tele le pepesi o le fōlinga wha aia fōu po le Omicron i tutono New Zealand pe o le nā watu e savelina ana leila ina ia pena tātou tangata New Zealand ia i se taimi lumanai o le a ele peinu mera ia maua tātou cases ele peinu mera ia o le COVID-19 numero cases i le aso i numero cases pe whapea e pepesi le Omicron le nā mai le lapata inga a le tātou a fionga le tamai tai palimia ia tātou tāpena nofo tāpena ai ia nofo tāpena e ala lea i le whaingolo tui pui ia ai mai sena i whanau pe o lātou lava ia e whawhaingata e malu pui a foi ia ai o lau whirwhilinga e ai mai se lava puipuinga mo i lātou e le o mawhai ona whai atu i pui ona o ni foi lea reason whapitoa pe ei lava ia tuunga whapitoa e ala iona le mawhai ona whai atu i pui ai lātou ia ai mai se foi nei tātou whanau witi le lalo i fo le 5 tausanga nei tātou whanau i e 4 tausanga i lalo le pepe ia pe o lātou ia e ala iona tā ua ona whai tātou tui a pui a tātou pui a fo ia nei alum whanau lea ele i anga vaa i le whaingo tui nei whanau witi ma nei taimi nei ave ia nei alum whanau whai tui ia o lea e holiday ia po lea lawe tū ua te le taimi whaiona ma lo ai ia ai whamaili stoi ina pōle le lawa tama lumatua ia ai ia naltu watu lawa i o tafatafa ia ai e a oe lava ia le tonu alofa atu Victoria Swalka whaftaine mafuta mai manuia fo i whai ungo lewa i aso alofa atu tui whaasina whaftaine mafuta mai ai pese ia mai le susunga ia jo whai lua malana pese i le mama ia e alofa atu ia i la tau lea e ole a tu whatasia fo i sakala meta whai poiponga i le aso atai au manuia tele tau a inga fōu Say
tasi minuti o te aile i tu lai lua ia i le tautua le siufonga lau mua i nei Wellingtone. Ni usi la ilo na ofisa fasala lau i Porirua nei. Ia ai ona lewa mawal tatou updates ia po lau whainga fo i tatou cases o nei aso. Ia ai lea fo i mau ai mal tatou updates fo i lea i le tangata lea e whaamaonia mai le virusi Palmerston North. E luas ful tolu tatou cases o nei ia po tangata whaamaonia le virusi. Ia ai lea ua whatoa whaamaonia mai lava le tangata lea sa maua le case le sa maua i Palmerston North ia o le tangata whaamaonia i le Omicron ia po o le isi fōlinga wa aia ia o le COVID. Ia le ua toi whafonga mai le ua awane i tato North popole. Ia ai lea la i tangata le mo i Palmerston North le sa whaamaonia mai i le aso lulu. Ia ai na amata ona foi lea whaali pe infectious mai le asonga fua. Lea foi la wa ia au ia le lisi ia po locations of interest ia po ono fuanga foi sa ono fuanga foi sa whapeon fe malanga i tangata lea. O le cafe ia po le whale kofi i Napier o le ai whale kofi i Palmerston North o le tuatusi se lau se fulu ono Terrace End. Ia sa mata sa ia il tangata lea i le aso lulu aso sefulu iwo Januari. Ia mai le sefulu e te ail sefulu tae au anga i le afa sefulu tasi i le tae au. Ono whanga ia e tau mawhai e whailo atu o wau te loa toa tele la tau ia mafuta mai Palmerston North. Whafonga mai a whapesa e iai no whanga ia mataimi le lau tau inatu ia e mana o mia lo walu e te isolate ia mawhai lau test. O le isi no whanga o le ESANZ i Milson i le fitu tolu Milson line ia sa iai i le aso lua aso se fulu valu o Januari i le kuata e te aile lua i le awauli ia se ia pa ia le afo le lua. O le isi no whanga o le Postie o le whale o loa le Postie i Palmerston North ia o le tuatusi o le shop 1A 210 luasa lau se fulu ngai le luasa lau wha ono nangi TK Street sa il tangata de ile aso lulu i le Postie i le sfultasi tae au se ia pa ia le toi kuata i le sfulu lua i le awauli. O le isi no whanga o le warehouse lea Bunnings Warehouse i Palmerston North ia po o le kona Tremaine Avenue and Railway Road ia sa ia i le tangata lea i le asonga fua a sufito Januari toi ono minute li tulai lima le afiafi ia ai analu ese mai i le lima e te ai le lima i le afiafi lava ia o le asonga fua ia ai sa toi iai ia Bunnings Warehouse i Palmerston North i le aso lua aso sefulu valo Januari i le afol sefulu tae au ia ai alu ese mai i le toi sefulu lua minute le sefulu maltas. O le sino whanga o le Amare Safety Palmerston North tuatu si ono sa lau ono tasi Tremaine Avenue ia sa iai i le asonga fua aso sefulu fitu Januari leitu lai tolu i lawa uli ia ai alu ese mai leitu lai e tolu i le 10 minutes past 3 po sefulu e te ai le tolu. Ia sa iai fo ila tangata le i lava i Amare Safety Palmerston North i le aso lulu aso sefulu iwa Januari i le toi kuata sefulu lua i la uli ia analu ese mai i le toi sefulu i le sefulu lua. O le siva aenga sa iai o le nofanga sa i o Repco Tremaine Avenue Palmerston North lava sa iai i le asonga fua i le toi 5 minute i le fa ia ai alu ese mai i le toi 2.5 minute i le 5. Sa iai fo ila i le aso lua aso sefulu valo Januari ia i le afa i le luasfulu e te ai sefulu tae au ainalu ese mai i le afa o sefulu. O le siva o le aso lulu fo isa iai fo i le Repco Tremaine aso sefulu Januari i le toi 5 minute le lua
ai alu ese mai le 5 te ai le lua. Toi lua tato locations of interest o le Steel Masters Palmerston North, tuatu siono fituono Tremaine Avenue, Papa Ioea, i le asonga fua, sa ia i le asonga fua i le sfulu te ai le tolu, alu ese mai i le lua sfulu valu te ai le tolu. Sa ia i fo i le aso lulu, i lava le Steel Masters Palmerston North, i le toe tasi le sfulu lua le auli, ai alu ese mai i le 5 minute te ai le sfulu lua. Ia mali tato no whanga mulimuli, sa whapeona una a whea il tangata lava lea, mana watu Locksmith i Palmerston North. Ia e tuatu si 5 a Princess Street. Sa whea il tangata lea i le aso lulu, ia i le fitu e te ai le sfulu tasi, ai alu ese mai le sfulu lua e te ai le sfulu maltasi. Toi whamanino atu o taimia na ta awatu manofuanga ia. Taimi lea manofuanga ma taimi sa whapeona ia il tangata leo whamaunia mai i le Omicron. Ia e ta awala a whapea le sa e ia i se tasi o nofuanga ia. Ta awalo lo self-monitor ia le sau i te tawana e isolate whailau test ma e isolate mol se fulu aso. Ma ia whai lava ia lau suenga ia pe whapea we maua iaunga a whapea lava i tere i maua iaunga ai lea sa e ai no whanga ia na whamalau awina atu ta awa le whai o lau suenga a awa e peona saunua pale mia e ese le COVID suluiva e ese le mahalosi o pepesi o le COVID-19 ma le Delta ai sili atu lao na vavele pepesi o le Omicron pe o le sifolinga va aia le o le COVID po le virusi. Ia nei talana o te ilofo i e uma foi o atu foi i le tuanga nei a Mari i lunga o le tatou Facebook page ia po le alata foi le Samoa Capital Radio si fonga lau mua i lunga o le Facebook. Ia ai toi mawani si tala e mwhaiwhiona toi awinatu longo puia li e pia le malo le tatou atu no alofa atu fia whengi ai tau vao whawhitai lava ia no mafuta mai whawhitai fo ia stat nei tatou wo ia lo lango mai fo i tatou tautua. Bona mfonti ia malipese beautiful woman ia lo whatuai beautiful women malava lo mafuta mai tamai tai la le o lo whapeona mafuta mai matina le o lo mafuta mai tautua.
O le whaasilasilanga a wanoa a veta a vale, ma le whaalolo lava e whaasilasila atu wai, wa iei nei se a wanoa mo se tangata a veta a vale, i le ofisa le komisina mawalunga o Samoa i Wellington, e mana o mia se tangata tino malosi, wha maoni, wha alo, ma le leilo na soifua maloloina, e tā ua tele foi i le nei tangata, o na le leile vafe aloa i maisi tangata lau whainga alwenga, i le official komisina e mai sei male mamalo le atunuu. O le malama lama ma mawhaiona tautala i le ngangana Peritania ma le ngangana Samoa. O le afsosani le i le tangata e talo sanga mai, e mana o mia le o le lipoti mai le ofisa o leo, ma ia iai le laisene aveta avale ni usila. O le nei avanoa e ftutu na i taimi whainga alwenga, mai ono mana o mia le whainga alwenga i le pō ma weekends, e fuafua i toto ngia le komisina ma walunga. Mo nisi whaamatalanga e mawhaiona mawaina mai lea, i le official komisina ma walunga o Samoa i le numero telefoni o wha o iwa lima tolu. Mafesile mo Robert Nico a pe emaili mai fo i le info@samoa.org.nz. E mana o mea le tau au ina mai o tusitalo sanga i le ngangana Peritania, whaatase maleli poti. Mai le matanga luenga o leo, whaapele whalewhainga luenga sanga lue ai, i le tua tusi e peona ta wailalo, Samoa High Commission, 5 Claremont Terrace, Galburn, P.O. Box tasi whātolu o Wellington, telefoni o whawhitulua o iwa lima tolu. E tāpuni etu stal sanga molnei avanoa i le asofa raile, whawhipuari lua lua. Whaaftai o lo usainia le ofisa komisina maulungo Samoa, Wellington.
pei o auma o le sa e whaapua ai le whati anu sa po ina alofa e te tau mai aso ta i tasi anu sa po ina alofa e te tau mai aso ta i tasi Ole amatanga ole maputanga sa tau mateina e tangata Ia suna tau lunga Petini me tafea i le vasa A ole a ua le tau lau Utu ua ina ua ita Tau lava ia manuia O e matsau a inga Tau lava ia manuia O e matsau a inga Ua bona ia i wau Ai lia ina i le ala Ia sa ta ua natia Ua la foia i ta leleana E alava i siunga e tausi A tinga ina i le atini Ua lava ia le alauo Ia mana tua i tai sauliti Ua lava ia le alauo Ia mana tua i tai sauliti Ia toi whamalo atu whātunga mai le Vaiva Band, ia ma le whawhiwhianga e iai aso e whiawhia ai. Ia whamalo atu ai foi, awhale tu lai lua ia on awina atu leo tato, to awina atu tato talafo mai Samoa, ia ma tato talafo i New Zealand nei, ia saune ina foi pe tapina ina e Savelina Kasiano, ia ma tato talafo mai Samoa, mele sunga ia ta Salem Sam. Stato wole na afisini mai pe mawhaiona po mawaya i le ofisa ia le ia no po le matua tangata lea po tau sanga soifua tangata lea wa whamaunia le Omicron i Palmerston North ia whamalulu atu ia ele i awina mai whafo ia ni whamaumaunga o le tangata lea na wa whamaunia ia tele tono staimi o iluma ia ona mawatu fo lea o nisi fo i whamatalanga ia e winga fo i sia fo i tangata manatua ia pe ona saunua so o lava ia tatou palemia i New Zealand nei ia ele o tangata le mawal whaamai ia wao tatou ele wa ai atu whaamai ia manatua ia e be kind ia pe o le upule tau so o lava ia e be kind ai mai se lava nei tangata i o whaamaunia fo i lewa lea fo i vai rusi o tatou amatalia fo nei tau sanga ia lea fo i wa amata atu lava i le tama o Omicron. Ua luas volonu minute te ai le tulai lua i le tautua sifonga lau mua. Awane i ngalo le tautua ia ale sunga ia tasi Salem Sam ia leo le tautua mai Samoa i le tulai tolu. Fia foi le la fati iti e tatou ta avale ia e le sunga ia tasi sa le nei foi awa uli matang o fie. Sam Chukun ma le pisi grandpa ia lofa tuai ta mama tutua o lo mafuta mai tono mauta malawa.
Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandpa, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Jai whaatala whātua le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O whautua ina tangata ni usila ina ia tāpena mo le ono o atu le whaita wafi o tangata ya awhia le COVID-19 i le aso pe au ina pipisi le Omicron i le atunu. Ua mai ona whaatulanga ina le polo kalame le pāle mia Jacinda Ardern a ia le fono whaaltausanga le leipa i New Plymouth pei tai o lo whaitua ina vaenga whaapwhaia ngai alwhainga malo ili whaatoa whaia leo ni fuafuanga. Wa muli mawina le tootele o tangata e mawal whaama i e tau nuu i tutono le atunu o maulo ofi maali e mai e ala mai tangata i e malanga mai fafo. Ma ua ta ua i whapea i le oto e mamao a e ofi mailo i tutono le atunu o. Na ta ua Ardern e sao mailo le Omicron i tutono le atunu o. E ono i le vao le afe ma le sifulu afe tangata fōwe a afia. E le mawhaiana tau fia le Omicron peitai e mawhaiana tau mawhaie whaatuwai. O le taimi nei wa yeni usila ato i le moli i lanu moli o moli i whailo ilo o lo whaatulanga ina i le tali atu le COVID-19. E sao fia mailo i tua le Omicron o na toi se elo leo le atunu ato i le lanu mumu i tutono le luas fulfa i le fast fulvalo i tō la. O le whaatapula aina i le numero whaatasinga ma whaapopoina le whaonganga o tali pupuni o fufonga mo e ua whaitu i pui manisi o tuunga mamafa mo i lato e le i whaiane tu i pui o le COVID e le lokaina le atunu upo o i tu malo ai o le atatala pia pisinisi pia na sauno le pale mia. Sali potia le whaanatina teo tāpena ngā whale mai o kilani pe whapefio na tali ato pe a whaia whaalua ina le whai numero tangata a awhia le Omicron o lo i e tau matenga a whai ai o ina matua pipisi le Omicron. O le amwhaiona o atul se lau i vasifulu la whaingo tangata ngā singase i whale mai
e fuai talitonunga i e petu sa male afe valu se lau tangata o le a afia i le asoi tasi i le a ai o lo wha ngā solo fuafuanga mata penanga ai o le tasi o popole ngā tele ia wha mauti noa e lava le au whai ngā luenga inane i te iane wā afia atuai ma i la tau le COVID-19 fulwiva o lo o afia fo i tā penanga ni fuafuanga te tau na whaia pe ai ei ni tautonga mo umia. Wa wha atu ne whi au wha amawhana whanal tuputama i tai o Britania mo tanga tautonga wana wa afianga mai le maunga mu wha apea ma le tsunami na wha ilo atu i le tupo tonga tupo ule ono le wha ate ia o ia ma le langona o le wha anoa noa o na o whale o wha lea ngaina ma le tele o vaenga le atuna ua lilo fia i le lefu. Sa wha o atu fo iana wha mai senga mo ila ata ua maali leo ma moto sia le maafutanga ma ainga. Ai mai se fo i ana talo sanga mota ngā tautonga na tā ue so upo le malo Britania o lo ngā lulu e vāvala la tala la tau whai ngā malo ma le malo New Zealand whapea ma Australia ma usau ni o fo ina atu le fisoso ni mota ngā tautonga. Wa whao atu fo i te talo popi whalani sisi tangata uma le malo tonga o na ia whaalawe whaale nā tura. O le asonga fuola tapunia maloka I Kiribati le Pasifika mo aso wha ina ua sawa atu I tutono le atuna o le wha ama i o le COVID-19 fulwiva. O lo ia atu ngā lunga mapupole ngai le ono o ngā ongo si tūlanga e o iei le moto tarawa o na o le to tele o tangata ai le atu o toa la taupuna oa e na o le tolu 10% o le whaitau a wha I o tangata. Ua mai o matui pui ta ilua. O tangata I to tolu I o wha amao ni le virusi mai tutono le atuna o e afo mai se whai ngā malanga mai fiti. Le ana wha amau ni ele to tolus fulono tangata o pase se to limas fulfa. I le COVID-19 fului na ua tauno o I tarawa. E to o fast fului tangata o pase se sale Italia na Kiribati na ua wha amau ni ele virusi. Na ta uele One News na wha anono fo ese ale pase se na ua tauno I Kiribati. A yeisa tangata whai ngā luenga na PCI. Masale mulimuli ta ia fo I tuunga le puipuinga. Le ana sawa tua I tua I le atuno o le wha amai. E na au nanga mo umio la whaatanga na whaawau le taima la tāpunia ia vaenga o Kiribati. Ai o ana nafi na whaamau ina le fast full valu o tangata fōu. Na whaamau ni le COVID-19 fulu iwa I te tono le atu Solomona. Ma ua moli mawina le vave whaapopo ina o lea fuai numera. Wa loka ma tāpunia I nei nisi o vaenga o le atu no e te tono le Pasifika. Ua whaalia le Stats New Zealand po le ofisa foi numero whaamau le atuna o e whaatesima le 5% na mawalunga tuwai le tau o loa tau mawhai a te sema whaatusa I le alava pili o tali tau sanga I lua whelua sfulu. O le si itia o tau mawhai le tau sanga. Sa mole mawina ai o si itanga pita maululunga I tal mai le masina o se tema I lua whesfulu tasi e whaatesima le 5% na ta o le ofisa foi numero whaamau New Zealand. Sa maafuona o le maululunga o tau tamato, sa la taina whaaluaina, po le iwa pasene I tau. Ile se fululua maasina mai a te se malua whelua sfulu. O le tele lava o tau tamato, tasi kilo kalama le mamafa. Na si itia mai le tolu tala tolu sene I a te se malua whelua sfulu. Ile ono tala ono tasi sene I a te se malua whelua tasi. Ai sa whaapaleni le taunga tau tamato. Ile tau ngofie po le pa uo tau kiwi fruit, o umala ma avoka. O tau o isi mea tau mafa yei fua moa, susu le yogurt, e whaate si male 5% na si iti ai. O tau mafutanga I fale ainga ma tau mafa, ia ua mai ona whaapelaina, sa si iti ai le 5% Isi tala ia tono I whafo, e to olua sifulu iwa ni tangata na mali leo I Liberia, e awhi I tamai te to sifulu tasima sitina ma itanga, ona olefe o mai, o ni tangata tapua isi sauninga le taulanga o Monrovia, na maafuona whelanga I tangata mawhi o ma iai le tumutumu, na iai ina ua o atu I se kengi manianga ese, mausofa nisi o tangata sa awai, I le sauninga I le pole a solulu, e to otasi ua maua maloka I leo, o se whaafita auli leo lo whaatoptopla I Monrovia, maisi a ayo Liberia I nei tau sangutua na yatu, o kengi whioa I solo I awala, mawhaiani ami o ngawha solito la fono, e tolu asa ua whaavau waile atunu ona o ia soifua mau. Taalonga, wali ipatia whaapea wailo ilo le numero tasi ala langil taalonga tenisi le ito paolei Novak Djokovic le whaiosa na tangi ono miliona talai whaasangal whainga malo Australia. Ona ole whaangaio ingo lana mata upumalona iei Australia le nei ulawai na toi tipoti ma whaafo I whaamalo si ai o ielo na atunu.
ele mawhaiona awa ili taamilusanga te nisi o loo whaanga solo le Australian Open ono le tūlanga i tui pui pui o le COVID. Ini reporter le News Hape whaapea. O ni whaamatalanga ila atoe la talata ile li tenisi e ono toi fo ili whaamasnonga ono o tupe o le aia le maua maili taamilusanga le ai o ato la valfate simali tolo miliona tāla. Ai o ana na fina whaalau ilo ina le Federal Court mafua anga na lai ona toi whaafu i whaamalosi le li tenisi maola tau langolango ina ili whaeunga le Minister malanga inga Australia ile ono la matio le atino o maile li tenisi. Tala fawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga le awauli. O te tue whaatala whātu le tātou tunuu, mai whaamaloa tu fo ili tawata ili nei vai aso, leo o tātou o mai ili ona whaai unga le aso whareile. Alumia o tātou tana fau masona whaau poponga mai Samoa. E tō se fulu i lātou na tue te liu mai i Samoa le whainga malanga tu sao mai Australia le pōle aso lulu le vai aso nei. Leo o whaamao ni e siaki na whaatau teia i le pōle malai ma lele whaleolo. Wa tau aveina le sia mol whaama i o le COVID-19 wiva. O le tō tasi o lea tō se fulu o se tau mai titis fumal tasi tau sanga le matua. Le na whaamao nia mai se pepo whaamtalanga. O le ungo siaki wa whaamao nia te fulu mai a ilantu nei. O le awi natu i New Zealand i se whainga malanga mō mue maua. E na ia su e nai le whaai ungo ia siaki se fulu. Mole tu ai ngā siama lea o le COVID wa awhiai i la tau. O le whainga malanga lea mai Brisbane i Australia, e toa fitu se fulu maltolu i la tau na malanga mai ai, e au fie male toa se fulu lea wa awhia, wola to au sia umalava ai ai ngā matuutu unga Samoa, e mawhai ei o na uru whale mai se tasi lea tu no. Sau no le whaatun sili o le matanga ruenga le soifua malo loina, le ausa sa mautake na seri, o lo maua lunga lo ntaltonunga, o le itu ai ngā siama le omikorona le wa awhiai i la tau. O na o le siama le o lo matua malosi le pepesi, e les tete o Australia, mai matua o nga awhianga o le atunu, pe a whai e sa watu i tua le lau tele o le atunu le itu ai ngā siama. Peitai o lo toa matali tonu pea le ausa, e lei se tasi mai le whai ngā malanga wa sawa tu i tue le antunu lau tele. O le ngā luenga le matanga ruenga le soifua malo loina o lo ngafa ma whai ngā malanga, le o lo taunu mai le malai wa le whaleolo. O le toe whaia o malawa o siaki o ilanto e malanga mai, a o le tuftufa atu i o lanto no whanga wa tofa ina, molo lanto wha anofo e sea, e uisa whaia fo i malai wa lele o antunu una malanga mai ai. Ai o le tō se fulu wa wha amao nia o lato siaki o le COVID-19 furuiva, wa wha anofo e sea nei le mautanga se ngase mato tua, ma mata i tuwai, a o wha atalia su e su enga o le a awinatu i New Zealand. Wha amao nia mai fo e le usa, o le isi to iwa o ilanto na matuala talata i a ilanto nei wa wha amao nia o le pasese, wa wha anofo e sea nei fo i ilanto le fale mai fale olo, e mata i tui nai. Sau no fo i le usa, o le au whai ngā ruenga fo i sa ngā lulua i le po il malai wa alele, o le fo i wa wha anofo e sea umai le lotoa, o le mautanga se ngase mato tua. O se pepa o whaamtalanga wa tauli mai neu telefou, mai le whai lau tu se vai ngō pui pui ngō wha lave tu whafua sei, le a whionga ngā whili tō mai ma North Stream leo, wa wha mau nia mai ai le whai unga le komiti, le le ai lea o se tūlanga e ono wha taunu i nai se tāpu nia o mea umai lea tano, po o se lockdown, i le to o se fulu le ua wha mau nia wa a fiesia mo le COVID-19 fulu wiva. O le a wha atu mau ina pēr lea tunu i le vaenga sama po le vaenga mua pui puinga, se ia toi iai se isi whaalinga muli mai. Peitai o le teminei, wa wha ai loe le fionga le tamai tai pāle mia fia mena o mia mata a whai le fōntanga le pāle mene i le fia na nafi. Wa tau fia le whainga malanga wha apitoa lea na wha atūlanga ina,
e malanga mai ai New Zealand ma wha moe moe taunu mai i le aso toa nai nei. Ai watoe ilo to toa nei e le kāpeneta, whai ngā malanga na wha tūlanga i le vale o Samoa ma Australia, e afu atu le vaiaso le nei, se ianga i atu le masina o mati, ai se i awe le wha ma mafu e le pui ngō le toa se fulu lea, wa wha ma o nia wa iei siama o le wha mai i to tono le atu no. Wa awina mai foi le tu alalo anga fili le atu no, ina ia awa le wha popole ina i tu la wha penei, ai tu watu le wha tua tuanga i le au whainga aluenga, ina ia manuia la tu tau mwhainga, le na saunoanga fili, o loo matua wa ai to toa foi le kāpeneta iana wha ai unga, e leo na whaia leo sa lockdown, mo le atu no atoa. O a tātou tala fawia mai sa mōmole nei tu la, ai talo sangaina, lo tātou talo sia whatasi lumo le tua, le puipuinga ma le saunga le mua sa moa mai le wha mai. Whasoi fwia. Hallelujah.
fale na ia moa ia o le whawhiwhianga ia mai le tamaita ia Annie Grace ia i le nei foi vaenga o le awa uli ua toi sifun mai tolu minute o na tale o le Julai tolu ia ta foi le Julai tolu ia tatou whamawai ia ai whaawau i le sunga ia ta Sisa Lem Sam i le tatou tautua mai Samoa awani i misia le tatou tautua na mai Samoa le Julai tolu ia se pa ia le Julai 5 ia tatou te mata toi a wal taimi nei ile umwhainto tatou toi o i Samoa ia ai o ta ita wata lava i le tautua ta Sisa ila ta mata atu ia i le tautua ta Sisa mai Samoa le whaasononga o lana mea poeata ia po fia fo ia fio anga ia le hafea ia i le tautua ta Sisa i le neifo ia wa uli na foi mo mai atu ai male awina atu o tatou talafo mai Samoa ma tatou talafo i New Zealand nei ia o te loa uli whape nei ia tautua na foi wao le ma whana foi le manaia le vevela o la ia tatou i porua nei ia tautua na foi a watu foi le matawhanga tautua na saunga le mu na i tatou alom whanau le ata foi lea tautua na saunga le mu lungo le ala tele ia whapea foi e whafonga mai tutono lo sa ia tautua na le saunga le mu ia i lungo le awala ia ai mai se lewa tatou anga ia tu ia i le mai ai foi o nganuenga ia i te iwa toe mau watu soifua sisi ia li fatoa matalia tau sanga lua fe lua ai tatou whasolo atu whafonga mai foi tatou e sui whiwhiloi tatou musika lia uli ia o le pe Samoa ia pese whaperitania vo ilisi vai taimi tamaitia mai tua ia mātou ia le UP4 ia lo whatu po kalami twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain, as we kiss goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, remain. Through the ages I'll remember blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver. All my life I've loved in vain. See her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting. Crying in the rain. Crying in the rain, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain.
Ia whawhiwhianga mali UB40, ia mali pese Blue Eyes Crying in the Rain. Mali o pese lea le manatua ia le whamanatuina foi o le tutoa tasi o sio tato atunu i le lua fesifulu lua. Le sa watu ai foi ia le au whai pese lea ia le na whai foi lato konseti Samoa. Ia whawhiawhia foi lato anga o le 5 tau sanga. Ila o le pese la lea Blue Eyes Crying in the Rain lea ai alunu na YouTube. Ia lata le YouTube ai tango lai tai. Ia o lea e whai foi lato mo whai lato video e po lato e usul pese lea ai whaasolo ia whaingon lato MTV ia i Samoa i le lato foi watu foi i watu foi ese foi li e tio tato atunu i Samoa i le mana i on mawhanawhana ia toi au le leon tangata ia ai o tali ai tato fisota inga ia male sunga ia ta Sisalem Sam ia e fe e maua mai lor tato fisota inga tu sa o atu lava i lunga tato YouTube ia ai pei love se tato UB40 leo wa vili mai ia se ifa mai au na tali lea ia ai patu tato whawhiwhianga e whaavavau a inga mai a Jerry Tapu Manaia. Salumana ielele ua mapuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao whaava no aina I lata whailo a inga Malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava bau lava a inga Bea tato mafuta whaatasi Via I le tama o Leisura elomani Yesu elona faa malama Mato e baba ilona faa sino manga E mana tua pula Aile mana tua faa lae o na ole ngangana Lo unau ta inga Yesu ole fau Le mafutanga ia whaau Mafutia I tato I le whela whani Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foana Ale sili ese O lupe salva ese A ua pui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi anelona la oh yeah leisura elomani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga E mana tua pule, ai le mana tua fa'ala e o
Mafusia itacho ile fela fandi ala matalena Itacho tutu fatasi Uso esili le alofa na ilo
Ia na ia whawhiwhianga mai a paunga tai longo I pule ia malipese pala le maa ai le pala le tala. Ia ai taltonu ia wa mahea fo I una whaias wha amaru sino fo I le nea uli. Ia a o whapeona tā lia il tatou so ta inga male tuane a tā sisa mai Samoa. Ia ai ia tatou whailonga ia wai il tatou e tanu mai staimi la fiafili nei le ofisa. Ia tatou tickets e se fulu tickets mo alum whanau. E mwhaiona manu malo ai. E mwhaiona o e mai moa ia se tasi whio ta alonga I tai le Basin Reserve I Wellington ia I le asonga fua le wanga le mai se tasi whio paanga tatou le tio ia I tickets ia se fulu e mwhaiona anga ia tuai ia I le asonga lo I le asonga fua I tai le Basin Reserve amatalia le ta alonga I le se fulu menu te ele se fulu tasi I le tae au. Ia matai le taalonga. Ia taalonga le Wellington Blaze. Ia ma le Firebirds and the Northern Brave. O ingoana au kirikiti le ta alo le asonga fua. Ia le Wellington Anniversary. Mana ia se taimila o iluma. Pea wha pea ai tuai me tatou pele mo tatou so ta inga male tuane ata sisa ia em whaiona tu ina atu fo ini fesili ia vili mai I alum whanau tama mataine te vili mai ai pea whaapea te fia manu malo e se furu lava tatou tickets ia e manu malo ai ia pea novo ta pena tama mataine fesili pea ina atu ia au ta lia il tatou so ta inga Samoa.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Ia toi whamalo atu ia i le nifu i vaenga o le tatou tautua. I ni si whonga lau mua ia whamalo lu atu lava ia wa le o maua mai statu so ta inga ma le tuanga nea ta sesai sa mua. Ia ai ono ni mafuanga le maalofia. Ia ai o le awha awawa tu pele tautua. Ia ale si whonga lau mua ia i ni usila nei. Ai peona tu ina atu fo i le taimi wa tea e tato tickets ia e mawhai ona e manu malo ai pe a sa o lau tani tato fesili ia o fesili mol whanau o tickets mol whanau ia mo tamaiti tama maliteine ia hafa apea ia sauni mai tato fesili le la tu ina atu e te vili mai ai ia i le tolu walulima lua o whātasi te man malo ai tickets e mawhai ona e alu ai e te matamata ia i le taalonga a le Wellington Blaze and Firebirds ia ma le Northern Brave ia le taalonga kilikiti le ala e whaia i le Basin Reserve i tai Wellingtone i le asonga fua la somalo lo le tato i Wellingtone te talaina ia whaitutoa i le toe lua se fulu sutasi ia ai a mata le taalonga i se fulu e te el se fulu tasi ia le tato sin mua tu ina atu o ai le alo sa mua le ta alo le Black Caps ia pola au kirikiti a New Zealand. O ai le alo sa mua le ta alo le Black Caps a whapete i lo le tali tama ma le teine wha mole ia o tickets ia mona i whanau iti o tama ma le teine ia tupulanga talavo ia mwhaiwhena e vili mai ia ai wha malulu atu ia tātou tamama tina ia ili hai ele o tickets mo tātou whapete i lo le tali o tātou fesiri mua o ai le alo sa mua le ta alo i le Black Caps. Tolu wau lima lo o whātasi le numero al tatu telefoni. Wapio mai le etale sia i le maa o le tusipaia. Solo mai o silotu e paali o le mautao a ua mautu le paama le upu o i ua toi lalo ai se oli e pese ia whaapetai
Ia whamarulu atu le tatou whawhiwhianga na ia ona lewa ia le tatou wala au nungo laina ia le lope fia tali me le tatou fasili. Talofa. Talofa. Hello. Wailo suafa, wailo ingua. I'm Kaylin. Kaylin. How old are you, Kaylin? 9. 9. Are you ready for our question? Wai sao ni tali tatou fasili? Yeah. Wai le alo Samoa le ta alo i le Black Caps. Ross Taylor. Ross Taylor, yay! Kaylin, you have won one of our 10 tickets. Yeah, it's a whai mama dad. Yeah, pikilo ticket on Monday morning in Il Tato Studio. Thank you for ringing, Kaylin. Thank you. Whawhetai lava ia manuia le aso. Bye. Yeah, bye. Mana ia te le ia le tatou o le whatoa mai atu ia o Kaylin i watau sanga ia lewa manu maa lo le tatou ticket mua. Ia o le tatou visiri no na lua ia le la awina atu ia mawhaiona i tali mai ai ia bea whapia tama maltini mwhaifuina awina i alom whanau whaatawhawhao i le asonga fua ia i tai ta alonga le whaitai i le Basin Reserve. Tatou visiri no na lua o ai se tama whaatea masau i to tono le au o le Black Caps. Toi whawhonga mai, o ai se tama whaatea masau i to tono le au o le Black Caps. Tonu wau lima lo o whātasil tato numero telefoni e te vili mai ai, tama maltene, ia bea whape te sila fia, ia le tali o tato sili na. Ia, toi whaamalo atu ia. Whaamalo atu ia Kaylin. I watau sanga ia lea sa wala au mai tali tato fasili lin tu inatu. Ia awa ia le tato tiketi se furu lea mo le taalonga ila songa fua. Ia taalonga kiwikiti. Ia ai whaamalo lo atu lava. Ona lewa maua le tato fsota inga. Ia ma le tato sui whaasala lau. Ia mai Samoa. Le songa ia ta sisa lem Sam. Ia e afoi. Ia e whawawina toi fo il tautua ai whamana tuatu asonga fua i le pokalame le atal tai au leo le ama tautua tuai ma le tuanga nea tasi tutolo waa sa auni mai ila nei tato whanau e tali tato fesili ia e whamalulu watu ona lewa maua tato sota ingam tasi sa mai Samoa ia ole a le whaaua wina i tato talinga fesili nea oli ia e manu ia tele lava tau fufuanga tiu te mwhaiva le nea oli ia ai whafonga ia ma whafonga mai loe le tautua mai Samoa ia ale sunga ia ta sisa lem Sam.